Samo desno. Samo desno. Sve vas lijepo pozdravljam. Zahvaljujem se na interesu, obzirom da ste vjerojatno slušali predavanja, odnosno tumačenja cijeli dan. A eto, ja sam dobio tu priliku i čak sam na njoj inzistirao da budem zadnji i da mi se da dovoljno vremena da vam nešto kažem. Obzirom da sam nakon 50 godina umorio se predavati studentima Arhitektonskog fakulteta, s kojima sam proveo, dakle, svoj radni vijek radeći na glavnom Zagrebu. Napravili smo 1000 projekata, tako da znam svaki ugao ovoga grada i znam sve arhitekte ovoga grada. Svi su naime bili, recimo to tako, uslovno moji studenti, pa ih dobro poznam, njihov kapacitet od onih dana kad su upisali studij, kad su ga završili, pa kroz cijeli svoj razvojni stručni put. Kaže se da si onakav arhitekt kakav, da si profilirao se u vrijeme studija i da takav ostaješ cijeli život. Dakle, taj interes za arhitekturu, neku estetiku, moralnost, principe, edukaciju, pedagogiju i sve ostalo što se s to veže, definiraš u tih 5 godina svog studija i ostaješ takav cijeli život, bez obzira na trendove, promjene, senzacije koje se u tom vremenu dešavaju. Ima jedna skulptura na pročelju stare sveučilišne biblioteke Rudolfa Lubinskog koja se zove Gola istina. To je jedna zaista jedan akt. Jedna mlada dama stoji ispred jednog bradonje koji predstavlja pravosuđe, pravo, sudstvo i tako dalje. Ona se razotkrila i želi reći da je to gola istina. Ja ne znam da li ću govoriti o goloj istini, ali govorit ću malo drugačije nego uglavnom svi koji se slažu međusobno o gradu i o gradskoj perspektivi, a jako mi stimulira kolegicima zadnje pitanje, odnosno molba da se definira šta je to grad i vizija. To mi je diglo adrenalin u pozitivnom smislu riječi, jer se sa mnogim tezama s kojima se navodno svi slažu, ja ne slažem. I prije svega termin održivog građenja, nemojte mi zamjeriti, ja nisam specijalista, dobio sam nekoliko puta pozive da prisustvujem ovim konferencijama, nisam stigao i nisam znao šta bih ja pričao o nečemu što se zove održivo građenje ili zelena gradnja. Neko je danas dobro ovdje rekao, to je pitanje pristojnosti. Dakle, svaki arhitekt je dovoljno odgojen da zna šta je pristojno, šta je racionalno, šta je pametno, šta je skromno, šta je gradnja, šta je zelenilo, šta je priroda, šta je pejsaž, šta je ambijent i tako dalje. To se tumači ni manje ni više nego 5 godina tijekom studija i mene su učili tako velikani Hrvatske i Zagrebačke arhitektonske škole, odnosno scene. Dakle, održivo ima opozitu neodrživo. A živimo u neko zaista neodrživo vrijeme. To bi značilo i da li to znači izdrživo, da li to znači trajno. Trajno je, poznato mi je da je trajno mlijeko. Dakle, da li gradim kuće koje bi trebale biti trajne? Zašto sam odgovoran pritom? Koliko sam ja odgovoran, koliko je odgovoran investitor, koliko je odgovoran izvođač, koliko je odgovoran i tako dalje i tako dalje. Ja sam zbog toga doveo u sumnju cijeli moj život, a ne samo moj život, nego svih arhitekata. Kaže se da je to prilično nesredna struka, među vama ima dovoljno arhitekata koji znaju na što misli. Dakle, radimo jedan posao sa velikom težinom, odgovorni smo, javni smo radnici, istureni smo na terenu, na odstrelu smo, tako kako bi se reklo, medijima, javnosti, portalima, anonimnim, zločestim ljudima kojih je za čudo strašno puno, nekad to nisam znala, ali sad je to posve transparentno. Postavlja se pitanje šta je to održivo, a šta je neizdrživo u našoj sredini. Ja ću vam pokazati neke uznemirujuće snimke, kako to kažu na našim dnevnicima. Pa ću vas upozoriti to da za nuspojave obratite se liječnicima i ljekarnicima. Pa krenemo.
Prvi puta samo dobio ponudu da definiram naslov svog predavanja. Ja sam ispuknuo tog trena 30 naslova. To znači da bi mogao držati satima i satima na svaku od ovih tema koje se tiču proprimog grada Zagreba, a sigurno nije drugačije u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu, Dubrovniku i tako dalje, da nešto ne preskoči, da neki ambijent ne preskoči. Ambijent kontinenta i ambijent Mediterana koji definira hrvatski prostor. Po tom smo posebni. Da li smo najljepši, najmarljiviji, najgostoljubiviji, u to sumnjam. Zar Rumunjska nije lijepa? Neki naši ljudi koji su išli po rumunjskim šumama, vratili su se i rekli, to je senzacionalno. Zar Bugarska nije lijepa? Zar Norveška nije lijepa? Zašto smo mi naj? Dakle, opoziv takvoj tezi nudi. I sad svako od ovih točaka tiču se i ovih prethodnih sugovornika. Žao mi je nepristojno od mene što nisam cijeli dan s vama, pa se ispričavam, ali jednostavno nisam više pri snazi. Ovo su stereotipi. Ovo je ono što nudimo svijetu, ovo je ono što Zagreb nudi svima, pa se kaže, evo, to je li ovo zelena gradnja, ili ovo natura, ili ovo Medvednica, ili ta čudna planina koja uzrokuje vjerojatno i ove geološke uzbibanosti koje su nas eto zadesile pred 2-3 godine. Pored toga, je li ovo tu? Ovo je snimak, naravno, u kojem se ne vidi ono što stvarno jest. Zato kažem stereotipi, zato kažem ono što nudimo strancima. Ono što sigurno nudimo strancima i kažemo to je Zagreb, pa kad se već iz Koreje ušli u Zagreb, onda ćemo reći ovo je naša planina, a ovo je naša rijeka, ovo su naši sprudi, ovo su ovdje Jaruni i Bundeci i tako dalje i tako dalje. Ovo je naša rijeka. Kamo sreće da nije izgrađen. Kamo sreće da ovdje imamo taj lijepi, tihi protok jedne potpuno neregulirane rijeke koja se ne zna kad će biti regulirana, da bi se moglo aktivno na njoj živjeti, boraviti, rekreirati. Nije mi jasno zašto tu nije zagrebački maraton, nego svaka 2 mjeseca maltretira nemoguće središte Zagreba sa iživljavanjem kojekakvog tipa. Eko tripovi koji trče po Ilici, po zelenim valovima, a ovdje mogu od Oborova pa do Zaprešića trčati tamo i ne. Pa to nije New York, nisu to situacije njujorške ili ne znam čije. Pokazujem ovu zonu ovdje koja je dosta opasna, kao što je i ova opasna. Jednog dana će se na ovom zanimljivom presjeku rijeke, kad se bude regulirala, a to je proprimo, to je vizija, kad će Zagreb tamo negdje od Bregane do Siska biti, odnosno Sava, biti reguliran. Kad ćemo znati šta su kanali, šta su rijeke, šta je rijeka, šta su jezera, šta su oteretni kanali, šta je u slučaju velikih voda i tako dalje i tako dalje. Vjerojatno netko o tome bi trebao voditi računa. Ovo je isto jedan stereotip, jedan arhetipski element o kojem ja sad mogu vam govoriti, ova 2 vitka tornja kakvih vjerojatno u Europi nema, oni su super vitki, nećete naći nijednu katedralu tog tipa u Europi. Napravio Bolet tamo davnih godina u nekoj žurbi, srušio toranj, jedini toranj prethodne katedrale koja je bila znatno, po mom sudu, zanimljivija od ove. Ali bez ove ne možemo, bez ta 2 špica koje vrhune i putuju u nebo, Zagreb ne može. Bilo bi tragedije da ih nema. Bolilo nas je kad je pao taj vrh, sad je pao i drugi, sad se raspravlja o tome da padnu dalje da bi ih se moglo obnoviti, rekuperirati. Znate kad ćemo? Da li će netko od nas vidjeti ovu lijevu sliku za svog života? Ja vam kažem da ne. Da će skela stajati zbog lošeg materijala, upitne statike, zbog spektakularnog bima koji je upotrebljen ovdje sa najboljim statičarima koje ima ovaj grad i država, koji se trude spasiti katedralu i dovesti ju u zdanje kao što je recimo gradnja paralela nekakva bi mogla biti Sagrada Familia u Barceloni, s tim da je mnogo jako dobro
da Sagrada Familija nikad ne bude završena. To je intencija Gaudija o kojoj se malo zna, iako će završiti pa neće biti više tako atraktivna. Katedrala kao vječno gradilište. Imali šta zanimljivije. Naša će, nažalost, stajati ovako još dugo. To nisu crne slutnje, nisu projekcije, ali to je jednostavno stvarnost. Znate koliko vrtića, da budemo malo cini, se može izgraditi za cijenu ove skele u Zagrebu? Eto je naše te ljepote, samo malo krovnog kiča koji je naš ponos, gornji grad, nukleus svega. I nema nigdje nikoga. Više ni turista nema. Samo neki stariji ljudi koji su ovdje od pamtivijeka, koji stoje na tom vlažnom tlu, da kapilarna vlaga ide, ulazi u te vlažne prostore, ganjke, dvorišta, kuće, sobe, krovove, krovišta. Ali je to arhetip. I tu bismo htjeli da je to Budin. Kamo sreće da je Budin. Kamo sreće da su svi gornji gradovi ovog svijeta ovakvi kao što je ovaj grad, a imamo ga. Evo, tu je na dlanu. A ovo, to je Remetelj Hermana Bollea. To je sjetio se, shvatio da postoji grad živih, grad mrtvih i da je između njih zid, a zid su arkade. A u arkadama su naši važni pokojnici, naš nacionalni ponos, ljudi kulture, znanja, politike, čak i oni. Danas, nakon ove strašne nesreće, nitko ne zna, apropo vizija, nitko ne zna kada ćemo se svi baciti, svi zavodi ove zemlje, kad će se baciti na istraživanje, sanaciju, restauraciju, obnovu ovog zdanja, ovih arkada, ovih ljudi, ovih grobova. To su delikatne stvari, to se ne radi tako kao nekakva hižica na periferiji. To treba brižno vratiti natrag. Nemoguće vratiti, neke stvari je nemoguće vratiti. Naravno, u toj suburbiji se nalaze još i neki problemi. Suburbiji zovemo, ako je ovo grad, Bolleo, onda sa strane ove upravne zgrade, pa zatim klesarstva i tako dalje, to je prilično neuredno. Spušta se dole na jednu prekrasnu aleju koja se zove Medvešća, o kojoj ću možda nešto kasnije više reći. I naša hrvatska Tavija. Mali, zagrebački, periferni, austro-ugarski teatar u kojem smo proveli najljepše trenutke i mladosti i starosti. Dakle, repovi su za balet, konačno ti skromni, mladi, talentirani, vitki, dečki i cure koji za svog radnog vijeka, koji je relativno kratak, plešu unutar tog teatra. Na sreću i na moje veliko čuđenje, ja o teatru puno znam, vjerojatno zahvaljujući betonima koje je u tu zgradu unio profesor Rašica, ona da potresa nije bila kobno stradala. Vidjet ćete posle stanje stvari. I eto poetike, malo ljudskosti, ono što bi se reklo, u svakom gradu je jako uzbudljivo vidjeti šta je sa tržnicom, gdje je trbuh Pariza, gdje je trbuh Beča, gdje je trbuh bilo kojeg grada, Dubrovnika. Gdje su zagrebački trbusi? Jedan od tih koji je potpuno jasan je Dolac. Primarna atrakcija nalazi se neposredno iza centra, najužeg centra Zagreba, što je dosta neobično. To su uvijek ambijenti šaroliki, finog ukusa, mirisa i tako dalje, dakle okusa, dakle tu se uživa i to svi vole vidjeti kako se hrani ovaj narod. To su stereotipi. Ali mi znamo o to dobro iskoristiti. Eto, s lijeve strane napraviti zaštitu, tako da nitko ne može otići navodno na trge kojim je stradao, što ne vjerujem, Matija Gubac. Ali možemo to raditi jednu drugu atrakciju, ekstremnu suludu atrakciju, da se spuštamo niz Bakačevu ulicu zbog Janice i Ivice, spuštamo se dole i skijamo. To možda nekog klinca veseli, tata ga je odveo na tu padinu, potpuno nerazumno. Kao što je nerazumno tretirati Medvednicu, samo zamrlo je jezero vode od kojeg se radi snijeg, zamrlo je muzej Janice i Ivice, zamrlo je koje šta gore što se trebalo graditi, zamrlo je Brestovac kao
mjesto ne znam kakve nove hotelske izgradnje. Je to zelena gradnja? Naš novi ponos je tak urbani nukleus, recimo svega takozvana krivo nazvana Lenucijeva potkova, nema on s tim tolike veze kako bi mi htjeli, ali ima veze kao značajan urbanista za puno genijalnih stvari u Zagrebu. Ali eto, ispalo je tako da ovo proglašavamo, ovaj potez odavde, pa preko proglašavamo potkom. I u to bih lako posumnjao, posebno u ovom južnom dijelu, ali ostavimo to po strani. To je naš ponos, tu su kapitalni objekti kulture, znanosti, to su reprezentativni objekti, tu se rado ide, tu su i neki najljepši interijeri koje ovaj grad posjeduje i ova zemlja koja posjeduje. Evo nas na jednom fragmentu tog ponosa. Sad pitam se ovako, da li gradonačelnik, bilo koji, je shvatio da ima 3 postulata koja treba zadovoljiti za svojim mandata, bez obzira bili 1, 2 ili 3 ili koliko ih je bilo, 6. Da li zna da treba baviti se baštinom, čuvati povijesno urbanističke slojeve jednog grada? Da li zna da se treba začeti nove projekte? Dakle, bez novih projekata stagnacija ne dolazi u obzir. Nove projekte i 3. socijala. Briga za one, kako kaže se, ne volim taj termin, potrebitije, ili one siromašne, ili one skromne, ili one malih primanja, mlade i stare. To su 3 uvjeta na kojima se polaže mandat i uspjeh mandata svakog gradonačelnika, svakog grada na ovoj kugli zemaljskoj. I to je sad taj nukleus ovdje, o kojem bih nešto samo rekao, s obzirom da taj nukleus danas izgleda ovako. Neobično, ko pozna Krista i ko pozna tog bugarskog umjetnika koji je zamatao Pont Neuf, Arc de Triomphe, ne znam šta sve nije, Reichstag i tako dalje, zamatao te svoje velike plahte, tendenciozno zgužvane, nije to slučajno. Je valjda htio reći, unutra se nalazi taj kapitalna, simbolička vrijednost jedne arhitekture. Vjerojatno je kolegica, mlada dama, ja ću se držati od imena, jer nikad u životu nisam opanjkao nijednog arhitekta. Ali imamo o tome svoje mišljenje. Dakle, unutar ovog paviljona, to je srce stvari. To je izvorište Zrinjevca. E sad, pada mi na pamet, kad je već neko to napravio, izvrsno napravljeno, to je tako savršeno tehnološki izvedeno da sam se ugodno iznenadio. Nije li moglo ići korak dalje? Nije li se iza toga mogla kriti obnova tog paviljona? Sa trošnom bazom, sa bizekom, kamenom bizekom koji je sav išaran grafitima, sa čeličnom konstrukcijom, sa rasvjetom koja ne postoji unutra. Nije ni mogao to biti atrakcija da se inverzno uđe u taj zatvoreni objekt, pa unutra doživljava retro priča. Iznutra ne vidim Zrinjevac, a ne iz Zrinjevca ne vidim paviljon. Nije li to mogla biti inspiracija, pa kad se jednog dana i ulazi unutra da se vidi kako se obnavlja ovaj mali paviljon na Zrinjevcu, da ne kažem kad se sruši ova maska, da bljesne ljepotom obnovljenog paviljona. To ima priču, to je vizija, to je koncept, to nisu uzalud potrošeni novci. Lenucijeva potkova zahtijeva ogradu, građevinsku ogradu i obnovu zelenila, infrastrukture, svih objekata, interijera, vraćanje prvotna stanja, čuvanje onoga što je definiralo grad Zagreb. Ali mi znamo drugačije, bolje. Znate, ovo priče o developerima, o zaradama, o financijama, o profitu i toga, dok sam se već u pol sata dosta naslušao, a malo sam prestar da bi se s time zanosio, pa evo dolazimo do ovakve točke. Kako bismo se mi rekreirali u ovom Zagrebu? Nego drugačije da dobro iskoristimo ono što Zagreb zapravo jeste. Njegov najvažniji sloj, njegovu prošlost, njegove slojeve, njegovu povijesnu ljepotu. Zašto ne bismo išli na parkiralište robnih kuća raditi klizališta?
Zašto ne bismo išli na srednjoškolsko igralište, napraviti centralno klizalište? Zašto ne bismo koncerte radili u Maksimiru ili na Cmroku? Zašto baš tu? A ovaj apsurd koji se dogodi jedne godine zbog 3 kioska hamburgera i ćevapčića. Garantiram da ovdje nitko nije pročitao niti jednu jedinu knjigu. Nego smo imali ovo. I sad ćemo imati za 10 dana. Počeli. Tako to izgleda. Potpuna devastacija nečega što se ne smije dirati. Što nije preporučivo ni psima, ali ni ljudima da leže po toj travi. Nije to zabrana, nije to ništa što sprečava ljude da se vesele. Obrnuto. Jedino što nam preostaje se, pa makar i lažno veseliti obzirom na situaciju u kojoj živimo. Pa veselimo se, radujemo se, jedimo i ne znam šta sve ne. Ali nemojmo raditi od Zagreba Dernek. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. A ovo je Strossmayer koji tamo viri. I boli ga glava, Meštrovićanski, gledajući šta se ispod dešava. Tu sanitarnih propisa ne. Tu nema vode. Tu nema nikakvih mogućnosti proizvodnje hrane in situ. To se donosi s neke periferije pa se podgrijava i prodaje ljudima za velike novce. Vidjeli mi da se, kako ono kaže, vidjela žaba da se konji potkivaju pa digle nogu. A zašto ne bismo uživali u glazbi? Probajte anketu raditi. U Zagrebu slušamo na radiju Seminu pa ne mogu vjerovati, a pogotovo da pitate šta sviraju ovi koji su došli tamo jadno svirati na Zrinjevac, a tramvaj i promet vrti oko. Ili ćemo se klizati na Tomislavcu. Tu ne raste trava. To nije održivo zelena gradnja. To je neizdrživo. Znate onu priču o Englezima koji kad su pitali kako moja trava ne uspijeva kao vaša, 400 godina je potrebno da bi tvoja trava izgledala kao naša. I zar zraka se lijepo vide te fleke? To iz ljudske perspektive ne vidite, ali kad se digne dron iznad zelene potkoje, onda vidite posljedice tog raubanja. Vidjeli mi u Beču da je to prekrasno izgleda, gledamo tu i tamo 3. program, pa se onda vidi bečki koncert. Ali ovdje na travi nema ništa. Tu je samo hortikultura, tu je samo zelenilo. I gdje je zelenilo? Zelenilo je na zemlji. Ma kakvi zeleni krovovi, dozvolite mi da ja to kažem. Kakva stabla pod krovom? Stabla su dole na travi, vrtu, pasaži, na zdravoj zemlji. Rastu sada, koliko traju. Kakva stabla na ravnim krovom? Evo HNK. Ovo nije potres napraviti. Ovo stoji već 30-40 godina. Ovo što vidite ovdje, to su paletani proširili svoju, ispod pločnika proširili svoje garderobe da se muški i ženski ansambl baletni može gdje preslačiti. U utrobi toga ima svašta. Ovako izgledaju sada možda još gore i parterne zone. Dizajn, asfalt i nešto malog starog kamena iz početka 20. stoljeća. A onda ih natjeramo, ima taj neka dizajnerska priča koja kaže vintage dizajn izađe sa kakvih tavana, iz kakvih podruma pa stigne na ulici i to se zove vintage dizajn za novogodišnji dernek. Ili ovdje, scenografije Hrvatskog narodnog kazališta, ostatke scenografije nekih davnih predstava, doljeli na travu i natjerali balerine da se skinu one svoje, to se zove pačka, kostime, jadne po zimi, izađu van i rade baletne korake i predstave se, narod veseli kako je navodno teatar i teatarski ljudi izašli su među građane. Ovo je najljepši interijer koji imamo. Najljepši interijer grada Zagreba koji slavi znanost, koji slavi knjigu, znanje, edukaciju, prosvjetu. Od kad je građen? Početak
20. stoljeća, Rudolf Lubinski, stigao iz velikog svijeta, podario nam ovu secesiju. Svi koji su imali prilike ovdje provesti bar pol sata učeći ili čitajući knjigu znaju, osjećaju se zaista Evropljani. I onda, ja sam skoro izbatinan ovdje na ovom trgu jer su došla trojica i bacili me van kad sam ovo išao s njima. Kupljen prostor, foruma takozvano, bibliotečnog foruma, kupljen prostor za 10 dana nekakvog isto takvog tuluma koji se ovdje odigrava. Onda smo dobili ovu tragediju, jedno nedeljno jutro, kojom će nas koštati jako puno. Rat, tranzicija, prevara, korupcija, potres, korona. Ima li šta još gore? I mi sad moramo dignuti grad. Za ove ili one vlade, lijevog ili desnih, ovakvih i onakvih. Ovo se srušilo teškom mukom, ova kuća u kojoj je stradala ova djevojka. Ali onda se čovjek pita, zašto ova do nje nije srušena? Zašto nije napravljen taj natječaj? Gdje su developeri na sve toj lokaciji skupaju na kojoj bi mogli napraviti kuću od 4 do 5 katova? U Glovnicu, prekrasno. Ja se sjećam pokojnog profesora Dragomanovića koji je pred 50 godina radio ovdje sa nekom ekipom ili žirirao, čini mi se, jednu dobru arhitektonsku Glovnicu. Stoji dan danas ovako. A ovo što ovdje vidite, to je najuži centar grada. Povijesna scena. Straje od moje mladosti. Ako se hvalimo ko je gdje rođen, onda ću pohvaliti, iako ne smatram to nikakvom vrijednošću. Cijenim i sve one ostale koji su rođeni negdje drugdje. A ovo se nalazi tu. Naravno da trebaju sada mnogi pametni ljudi koji raspolažu kapitalom uključiti, kao što danas rečeno, u sve struke, sve propise, sve institucije uključiti u zdrav razvoj arhitekture i urbanizma ovog grada. Naravno da je to imperativ. To je dobra poruka. Pa uložiti na ovakvoj parceli. Ko je vlasnik ovoga? Da li je to moguće u Londonu ili Parizu da se ovo desi u sredi grada? Ja bih sad 30 ovakvih slajdova mogao vam pokazati. Gundulićeva, Palmutićeva, Hebrangova, Zeleni valovi, Ilica između Frankopanske i Britanskog trga, dalje od ovoga Britanskog trga. Dakle, čitav iz Vlaške i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Sa ovakvim kućicama koje su ili prizemnice ili eventualno jednokatnice, kojima niko ne stanuje, ili neka starica koja jadna ne može ni izaći van da kupi kruh. Gdje je zakon grada Zagreba koji će postaviti takvu stvar i reći, pobrinite se za tu ženu ili za tog starca, a ovo tu dobit će obeštećenje, doživotne pažnje u nekom staračkom domu, a ovdje će se graditi nova kuća. Pa se raspisuju natječaji za investitora i tako dalje, što se jako ne razumije. Ali onda dođe netko, a rekao sam da neću o svojim kolegama, koji je to u Palmatićevoj ulici dole pri dnu kod pošte, gradi na jednoj rubi, ovako jednoj interpolaciji, gradi ovu zgradu. Puno studenta sam odgajao koji su radili kod mene interpolacije u Zagrebu, ali ovo nisam. Nek se sad sa financijske strane proba objasniti ovaj fenomen. Kako je ova rupa mogla i dalje ostati ovdje sa zabatom ove susjedne kuće? Potpuno neobjašnjivo. Evo, Frankopanska Varšavska. Inače, jedna od monstruoznih ulica u Zagrebu što se prometa tiče, trenutno dve najakutnije su vjerojatno Gundulićeva i Varšavska. A takvih slučajeva, što se prometa tiče, u Zagrebu bezbroj. Od Bukovačke, nemoguće okretišta, tamo negdje Petrova, Bukovačka, pa dalje, ako hoćete, do takozvanog Ribnjaka i Silaska, cijelog sjevera Zagreba, koji se zabija dole Zeleni val, i tako dalje, i tako dalje. To Mesničke, pa Britanca, i postoji fakultet, eksperti, koji ne bi trebali servisirati gradske vlasti, nego autonomno projektirati promet ovog grada. Probat ću vam reći gdje je tajna prometa. I sad ih obnavljam. I ovo malo radnika što je ostalo, ili ovo sjajnih radnika, su u stanju napraviti ovakvu ljepotu.
To je jedna interpolacija u Palmotićevoj ulici. Detalj jedan. Dakle, još uvijek ima oni koji znaju šta je žbuka, koji znaju šta je kamena žbuka, koji znaju šta je kamen, koji znaju šta je drvo. I to zbilja izgleda izvana fantastično, ali s dvorišne strane izgleda ovako. I tako izgleda 95% obnovljenih zgrada, čija lica su kako tako obnovljena prema ulici. Unutrašnjost, veža, stepenice, dvorišna fasada izgleda ovako. No, dosta, mogao bih vam sada o historicizmu Zagreba, o svim ulicama i metodama kako se interpoliraju, nadograđuju i grade, pričati puno, preskočit ću da vas ne zamaram pretjerano, pa ću vam pokazati jedan tip Zagreba na kojeg se ne polaže puno pažnje. To je zona meni posebno draga, Martićeva ulica, Tomašićeva, Bulićeva, Dukljaninova, Bauerova, Ratke prolaz, Nadarbina, taj dio Medvešćaka koji već pripada, dakle, istočnom donjem gradu, za razliku od prekrasnog Medvešćaka koji ide tamo negdje gore do Mihaljevca. Ulice koje je projektirao Lenuci, fantastičan presjek, te od Rivnjaka prema sjeveru. Ove su kuće skromne, rekli bi, to nisu velika imena arhitektonska. To su gradili neki arhitekti po principu pristojnosti, jedan do drugoga, pa jedan do drugoga, prozori, kuće, veža, stepenice, vanjski lift sa unutarnje strane, tlocrti potentni za život i potentni za adaptaciju za suvremeni život. Za razliku od kuća koje bih vam mogao pokazivati gdje sve vrijedi, i fasade, i haustori, i pasaži, i zelenilo, i dućani, i dentisti, i advokati, i kafići, ali ne vredi tlocrt stana. Ja se ovo šalim, mislim, ne ljutim se ozbiljno. I onda negdje u Dukljaninu neka kuća koja me iznenadila, koja je fantastična za moj ukus. Nepretenciozna. Siva kućica koja funkcionira, dole doduše neuređeno, ali pristojna arhitektura, lako održiva, to traje, ta fasada može trajati vječno. To je cijeli trik u ime slingerima. Tu na sreću niko nije zatvarao lođe. Sve slingerima koji su nekad bili drveni pa su se mogli otvarati prema van. Dakle, jedan detalj koji kad bi danas neko mogao izvesti drveni, bilo bi fantastični ukras, kapci jedne kuće, jedne arhitekture koji bi bili fantastični da su na ovakvim zgradama, koje su nepretenciozne, arhitekte niko ne zna. Postoji u arhivi Gradskog zavoda za zaštitu o tim kućama sve. Ili ova kuća, koja me plijeni zbog tom svojom simetričnom jednostavnošću, prozorima, čistim i urednim fasadama i konačno jednim uređenim dvorišnim pročeljem. Sad zamislite ta pročelja unutra su sva tako uređena. Sad zamislite da u blokovima nema izgradnje, nego zelenila. Ja to dobro pamtim. Zelenila, raster zidova i unutra dvorišta gdje su se klinci tih okolnih kuća u tom bloku igrali cijeli dan. Odakle taj poriv i ta potreba da betoniramo sva dvorišta? Pa to ne radi ni Serda plan u Barceloni. To ne radi. Iako je tamo poseban temperament i tako dalje, da sad tu paralelu ne vuče. Evo, to je taj Zagreb koji je malo prije bilo opisivanja, manje više točno, u kojem se 60. godina, pogledajte, prepoznaćete neke prostore, Vukovarsku ulicu, puno toga neizgrađeno. Definiran ovaj dio donjeg grada, definiran gornji grad, a sve ostalo u potpunom rasulu. Pa stoga se ne zamjerite pokojnicima sve najbolje, ne divim gradonačelniku Hodjevcu. Ja mislim da je bio minorna osoba, politički, komesar i funkcioner grada Zagreba, gradonačelnik i tako dalje, koji je dao nalog preko Save u Turopolje, a vi dečki urbanisti, arhitekti gradite. Na sreću, dobri urbanisti, dobri arhitekti su napravili ono što je danas više vrijedi nego Palmotićeva ili Gundulićeva ulica.
U suburbiji se može izgraditi ono što cijeli svijet gradi. U Zagrebu nema ni jednog stambenog niza, kućica do kućice, dvojnih objekata, jednokatnih ili dvokatnih, naselja. Sad bih mogao braniti, ako baš hoćete da budemo otvoreni, jer to mi godine omogućava, i Horvatinčića za Kotovile u Svetoj Nedelji, Strmecu i Novakinu, koje napravi stambeno naselje, portu, ulaz, recepciju i tamo žive neki drugi. Zašto toga nema u Samoboru? Zašto toga nema negdje prema Gorici? Zašto toga nema u Sesvetama? Zašto nema u Zaprešiću? Kad ste zadnji put vidjeli izgrađen stambeni niz? Tipologiju Engleske, Francuske, Njemačke, svih takozvanih velikih evropskih zemalja. Tu smo došli do vizije. Vidite, pruga nas je presjekla, dramatično presjekla. I dok se ne riješimo pruge, nema od Zagreba metropole. Ovo ovdje, posebno sam analizu radio i ustanovio da u ovoj zoni donjeg grada od negdje Kvaternikovog trga do Kamenskog, do trga Franje Tuđmana, 35 tvornica je nestalo. Što tranzicija, što otkupi, što kriminali i tako dalje, o tome ne ulazim. Za to postoje službe, apropo kad se nekoga kvalificira, naročito arhitekta tim žargonima. U toj zoni 35 tvornica nestalo. 35 tvornica ne samo da je nestalo i promijenilo vlasnika, nego je srušeno. I ovo što slušate, ostale nešto od Zagrebčanke, to je kvalitetna gradnja, ne tako rana, dakle ne 1920. već prva polovina 20. stoljeća. Ali gdje je taj Badel? Badel je Badel, to je Arko, to nije onaj neboder od Zagrebačke banke. Gdje je taj Paromet? Gdje je Bubara na Trešnjevci, prva tvornica svile? Kad bi sad se sjetio svih, a možda ću se sjetiti, gdje je Gorica, gdje je Elka, gdje je Lipavno, gdje i tako dalje? Gdje su te tvornice? Gdje je njihova povijesni sloj? Ovo što ovdje vidite, to je pruga u Zagrebu. I tamo sa strane u legendi vidite rampe, pothodnici, pješački, koje kakvi za automobile, puni kamioni i autobusi puni vode kad se naiđe velika voda u Miramarskoj, Selskoj, Strojarskoj i tako dalje i tako dalje. I sad mi još forsiramo, još hoćemo ispod. Evo, treba nekoj naselju, tamo prolaz za invalide, naravno, pa onda ugradimo lift koji je devastiran za 5 dana. Moramo proći ispod ceste, jer je cesta gore i vlak je, pa ćemo tjerati ljude dole. I žene koje u 10 navečer baš ne idu jako sigurno po tim ambijentima. I znači, mi nudimo i dalje takvu perspektivu. Sad vam neću detalje govoriti, ali vi prepoznajete gdje je ovdje od Držićeve, tamo negdje daleko prema zapadu, gdje se nalaze te obskurne rampa. Rampa je izraz 19. stoljeća, mi smo u 23. godini 21. stoljeća. Neko me je pitao, da budem iskren, bivša gradska uprava. Kad sam već dobio natječaj za trg Franje Tuđmana, da li bih mogao nekako probati riješiti spoj tog istog trga sa Trešnjevom, odnosno sa drugom stranom, zapadni kolodvor. Pa onda idemo to raditi nekim pješačkim prelazima, pa idemo ispod toga, pa idemo sve moguće varijante dok se ne dođete do faze koju možete nazvati vizijom. Pa ajmo spustiti tu željeznicu ispod zemlje u jednom dijelu grada Zagreba i omogućiti razvoj grada u potpunosti. Onda su počeli, kako to obično kod nas biva, 10 minuta, probat ćemo 10 minuta, jer rekao sam, upozorio sam vas da mogu do jutra ovako, pa ćemo vam pokazati, pa ću vam pokazati gdje se kod tamo Oranica spuštamo dole u zemlju i kako izgleda ta željeznica koja je po meni, opazite, upozoravam. Ovo je sam crtao ja i moja ekipa. Za jedan od tih poslova imao sam ugovor sa bivšim gradonačelnikom i gradom Zagrebom, ako baš hoćete da se njega spominje. Čovjek je mrtav. Neukusno spominjati više Bandića i revanš prema nekome koga nema. Postoje institucije koji su se njime mogle baviti 20 godina.
a zakopan je u grob izvan zida o kojem sam malo prije pričao. Potpuni neukus. Trebalo bi to drastično promijeniti pametni način da se ukopa bilo tko u ovom gradu, a pogotovo gradonačelnik koji je 6 puta biran od građana grada Zagreba, koji se šta valjda drže dole glavu. Ovo je bilo ovako, ovo bi moglo biti ovako. Oranica. Ovo je produžena Branimirova. Danas ovako, vidite ovdje Plinara, a moglo bi biti ovako. Tu se spušta željeznica ispod, na tih 11 kilometara. A znate koliko ima kilometara tunela između Zagreba i Rijeke? 2 cijevi. 50 kilometara. 11 kilometara Zagreb ne može dogovoriti projekt. Pa ćemo onda vidjeti u projektu šta je sa podzemnim vodama, šta je sa infrastrukturom, koliko će to koštati, da li će Europa dati, šta Zagreb će o tome misliti. A šta smo dobili sad? Dobili smo spojeni grad. Ili dole prema jugu, od Savske i Košarengradske, dobivamo 1000 novih zelenih površina neizgrađenih u kojima se može definirati i sažeti jedan grad. To su zone u kojima ću probati 10 minuta, drugi put ću tražiti duplo više vremena. I ovdje vidite sada kakve su te zone se polagaju vezati kad nema gore željeznice. Odjedanput novi dom sportova, zelena zona bivših željeznica, gore trg Franje Tuđmana. Ove su projekti od pred 15 godina. Molim arhitekta i urbanista da se javi sa kontraprojektom. Da ne tako, nego da on ima drugi aplaudirat ću mu odmah. Tako se komunicira. Ja projekt, ti projekt, pa idemo na slučajavanje. 13. sam imao lokacijsku dozvolu za ovaj trg. I ništa tu nije napravljeno, osim što je posađeno bar 1/3 stabala više. Što sva ostala stabla se čuva. Što su obnovljene vojarne kao što su trebale biti. Što ima ovdje jedan mali paviljon, što ima ovdje bočalište koje penzioneri koji se vesele tom parku i dalje bočaju. I što ima ovdje, pazite, ovdje garažu ispod, pa da na krovu ne sadim zelenilo, ja sam napravio vodeno zrcalo. To je bilo pred 13 godina, nije bilo fontana. Zamislite Zagreb koji viče protiv fontana. A to je jedinstveni grad u ovom dijelu Europe koji je na vodi, koje vode ima bezgranično. I nema ambijenta u gradu Zagrebu koji nije građen na vodi i sa idejom vode. Nijedan park koji poznate, u svakom parku kojeg poznate, ima fontana ili voda. Ima 3 jezera, od Maksimirskog, Bundeka. Voda je na svim trgovima gornjeg grada, voda je na donjem gradu, voda je u parkovima. Pa mi se bojimo vode. Voda je sinonim za fontane, fontane su sinonim za pokojnog gradonačelnika. Paranoja. Tako to izgleda u Bordeaux. Na 1000 mjesta, to je zrcalo, to je jednostavno 2 cm vode koje nestane za 5 minuta, veselje od ove dječice do zagrebačkih maturala. Pogotovo kad je plus 45 u 8. mjesecu u Zagrebu. A dole garaža, dole dvoetažna garaža kroz koju se direktno ispod, idete na prugu, na stanicu željezničku i idete dalje preko i na trg sportova. A gore zeleni park. Mi ovo znamo, to znamo. Nekom iznajmiti, napraviti neki biznis, to su neki mešetari, menadžeri i tako dalje, koji izgrade ovako sajmište na tom parku koji završi ovako. I onda moj raskid, ja sam 2-3 puta bio u životu sa pokojnim gradonačelnikom, ali definitivno sam izgubio posao, jer zapamtite, jedini arhitekt koji mi je rekao ne, koji je rekao da molim da mi se ispriča, zbog toga što je oduzeo posao sa idejom da će, eto iz braće Oreški, ne, kako se zove ova ulica koja putuje, Republika Austrije je tu, ovo je sa zapada putuje ulica, pa onda prolazi ispod parka, a dole ispod parka se nalazi javna podzemna garaža i svojevremeno zahtjevi za robnom kućom ispod zemlje,
Da bi se onda to neki stručnjaci sa Prometnog fakulteta predložili dva tunela, jedan koji ide, zaobilazi, vidite ova devijacija je zato da se zaobiđe centralna vojarna, za koju se inače traži gdje smjestiti u Zagrebu muzej rata, našeg domovinskog rata. Evo, idealne kuće, a to je ova centralna vojarna. Kako ministarstvo graditeljstva? Centralna vojarna je muzej domovinskog rata, kažem ja. Predlažem ja, pardon. I onda dva tunela, to je ovo plavo, da bi izašli van, zamislite gdje, to pokazuje tu, ovdje, ovaj trokut kod Mačekovog trga. Tu će se navodno izaći van. Znate koliko je kod Vjesnika, one podvožnje, koliko je dugačak ukupno. Ili ova neobjašnjenost. To je prometaši i to je grad Zagreb. U svom razvojnom procesu od one 60. kad sam spominjao da ne spominjem imena. Ovako putujete sa zapada, tamo negdje od Vrapča idete gore, pa dole, pa opet idete gore, pa onda skrećete kod Ciglane dole, pa po ulici Baruna Filipovića, zaboravio sam već. Pa onda opet skrećete dole na zapadni kolodvor, pa se onda ovdje negdje probijate i vraćate gore u prilaz, zabijate u Kavkaz ili idete dalje. A postoji ulica, ovo plavo, to je već uspostavljena ulica ovdje. Treba samo ovo spojiti, pa kontinuirano bi se moglo ići dalje. Vi se ovako vozite, kad izađete iz Zagreba, ovako putujete kroz Ilicu i kroz ulicu grada Zagreba. Možda ja ne znam previše o prometnim znanosti, možda ne znamo još nečemu previše, ali imam još uvijek zdravlje u glavi. Ovo je projekt koji je radila moja ekipa prethodna, sad ću najaviti suradnju sa jednom mladom arhitekticom, crtam cijeli grad. Taj projekt nije naručen, niko njemu puno ne zna. Želim ovdje reći da postoji te, kako je rečeno, dvije ulice, to je apsolutno nedovoljno za identitet Zagreba. Jeziva, Držićeva, još gora Savska. Monstruozne dvije ulice. Sa najgorim raskrižjima koje sam u životu vidio. To je Držićeva, Vukovarska. Ili Vukovarska koja putuje sa 80 na sat i zabija se tamo negdje u Trešnjevački plac. Potpuno neregulirani grad Zagreb, što se prometne šeme tiče. Postaje mreža kontinuirana, Draškovićeva putuje daleko kad nema pruge. Neke druge ulice putuju, Petrinska putuje, Petrinsko je do duše propastio jedan izvrstan arhitekt sa postavom Palače pravde. Ali novi veliki gradski kolodvor, velika sveučilišna os, glavna centralna os, i sad ću vam pokazati i treću. To je studija sveučilišne osi koju smo radili. Pokazujemo da danas taj botanički vrt, žalostan, mali vrt koji ostaje i dalje, naravno, vrt i botanički. A nije ni vrijeme da agronomija, poljoprivredni fakultet, grad Zagreb kaže zašto ne bi napravili pravi botanički vrt tamo gdje se inače gradi. Maksimiru. Zašto tamo sva nove biljke, nova stabla, novi park, nove ograde, novi Palmenhaus ako treba, se ne bi izgradili na tom mjestu. Nego ovdje u ovom kvartu imate i stambenu zonu. Tu stanuje valjda ravnateljica botaničkog vrta i još neki ljudi stanuju na onom Uzrunjaninovu, u onim zgradama. Stanovanje. Evo, to je sveučilišna os po nama, kad nema pruge. To je tu gore studentski centar, ovo je stara biblioteka, potez koji ide dole sve do Save. I ovo je stari botanički vrt, a ovdje se širi novi botanički vrt sa kućom djece, negdje sam i ovdje stavio, evo, to je dječja kuća u parku. Zelena gradnja, kažete. Evo, novi studentski centar, oaza mladosti, snage, kulture, nepresušne energije koju može imati samo čovjek između 18 i 24 godine. Mjesto najboljeg studentskog festivala kazališnog koji pamtim iz moje mladosti, IFSK, takozvani, koji se dešavao ni manje ni više nego evo u ovom prekrasnom paviljonu, to je famozni ITD. A na kraju i ovo niko nije naručio. Slušamo gdje će ta vlada se smjestiti sada. Sad kad im je frka, sad kad se gore ne može više, kad ni u Banskim dvorima, ni u Saboru koji je puko, šta da radi. Trajaće opet 10 godina ta obnova. Pa ajmo u nacionalnu biblioteku.
A i postoji ovdje, postoji na ovom mjestu, postoji već zgrada koja je mogla biti upotrebljena, ovaj neboder smo mi dodali. Sa sva ministarstva za novu vladu Hrvatsku, na ulazu u grada, lako pobjeći iz grada, lako je komunicirati, velika parkirališta, osiguranja, bez problema. Svi se smjeste na ovom mjestu. A to mi riši na CK, to mi riši na crvenu boju i tako dalje i tako dalje. Evo, najviše zgrada u Hrvatskoj, tamo negdje u Kockicu. U dijalogu sa Kockicom. Što to neko ne predloži da vi vidite kako to treba izgledati? Centralna os. Sad dolazimo na žučne teme, kolegice, ja ću probati što prije završiti. Dolazimo do teme o kojoj neću puno govoriti jer sam autor ovog objekta na koji sam izuzetno ponosan. Ikonoklazam rada u ovom gradu. Pred 15 dana ga se htjelo rušiti. Anketa u glavnim mediju u Zagrebačkom, da li ćemo rušiti. Popravljen je detalj jedne radne reške koja se otvorila za 3 dana. Tišina. 3 godine Bandićevo zlorabljenje prostora, manipulacije, kriminali i tako dalje. Niko dokazao to nije. Ja sam arhitekt toga, dobiven posao na natječaj, plaćen preko Zavoda za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta. Moj ponos. Bio sam zaluđen idejom da Hrvati imaju svoje nacionalno jedinstvo. Više ovo pričam zbog urbanističkog poteza nego zbog te kuće i neću vas s time zamarati. Gotovo ni riječi o tome šta ta kuća za mene znači, šta je trebala značiti. A onda danas Njemci pod parolom mi smo narod, mi smo jedan narod, te riječi su pisane na ovoj plitici, koja košta 17 milijuna eura. Košta danas ovaj trgić na kojem se ovo gradi. Cijela ideja je da smo mi narod, pa možemo s jedne strane na drugu stranu te plitice, ali ako svi odemo na jednu stranu, onda će se trg i naginiti. I zaista će se naginiti. Ima mehanizam koji naginje taj trg, ljulja se, to klackalica. To je spomenik njemačkom jedinstvu i zajedništvu. To je uz sve ostale spomenike koje ima Berlin. I to je ta važna os koju govorim. Ovo je rak rana. I sad se idemo sa tim malo igrati. Nismo u stanju riješiti ovo, ne znamo gdje bi trebale biti velike garaže kad to srušimo, kao da ne znam. A dole u produžetku uspjeli smo propastiti osnovnu ideju da muzej tamo dole, muzej suvremene umjetnosti, dobije čitav niz objekata kulture prema Bundeku, pa čak ako treba i na vodi. Isto projekt koji je rađen sa jednom ili dvoje mojih studenata, ne tijekom faksa, nego poslije. Slika od juga, vidite od Muzeja suvremene umjetnosti prema gore, svi zagrebački umjetnici, oni najbolji, njihova djela po tavanima, po podrumima, po familijama, ili ako su imali sreće, otići u svoj rodni kraj, pa im je neko selo dalo napuštenu kuću i to nazvalo muzejom Branka Ružića, ne znam kog se sve bi mogao sad sjetiti, u Hlebinama, Hlebinaca i tako dalje i tako dalje. Jer ovdje nisu u stanju napraviti muzej. Muzej naive na Gornjem gradu, Čirilometodskom, ili na Vranicanijevoj poljani predlažu. Muzej naive. Ja bih ga smjestio u sklopu Muzeja suvremene umjetnosti, u te iste interijere. Pa da gledate suvremenu umjetnosti naive i da je to naš identitet. Kad već ne možemo izgraditi čitav niz objekata, Gorgone, novi vale, nove tendencije, kak se sve ne zovu. Sve se to moglo desiti ovdje. I sad smo došli do naše nove knjižnice. Neću polemizirati, to je projekt koji je pred vratima. Samo vas pita, u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici novoj se smjestila i vlada, svojevremena i gruntovnica, ulazi se sa krive strane, arhitekti su htjeli da se ulazi sa zapada, a ne sa aleje prometne i tako dalje. Stara biblioteka pretvorena u arhiv. Stara, ona čitaonica, to je arhiv u koji se u pravilu ne ulazi tako lako i nema se zašto ići tako lako. I umjesto bezbroj malih čitaonica i knjižnica po Zagrebu i po Hrvatskoj, sad ćemo dobiti još jednu knjižnicu. Sa srećom, to su moji mladi kolege radili u jednom afirmiranom birovu
Neka je sa srećom. Vidit ćemo se za godinu dana. Evo predstavljam moju glavnu suradnicu koja mi je pomogla i na ovim materijalima, Leila Nanuk, arhitekt, koja je za svoju diplomu rekla istinu. Ovdje ne postoji ništa što se može čuvati od starog parodina. Izuzev što je čvrsto i zdravo ova baza, a to su silosi, koji sami po sebi u presjeku i tlocrtu vrlo zanimljivi. Pa ću ih inkorporirati u jednu novu kuću. Kuću koja je mogla kao Lisinski biti posvećena glazbi i ovdje imati glazbeni kvartir, kao što smo umjesto muzeja, umjesto glazbene akademije na Kazališnom trgu mogli imati muzej dizajna, arhitekture i fotografije. I spojiti se sa muzejom za umjetnost i obrt i imati muzeum kvartir za ta tri područja. A ovdje napraviti glazbenu akademiju i glazbeni trg i vanjsko nastupanje tih istih umjetnika. Tako smo nekad išli u to non-mjesto, non-place. Išli smo preko, još u svojoj mladosti sam hodao po tome, to je dosta uzbudljivo bilo, gdje se sa mjesta pošte i današnjeg spomenika Holokaustu ide preko i silazi u Gredelj. Kako smo rekli, to je dok se ovo crveno pruga ne riješi. A nekad na sljedećem predavanju prva ekipa bude ovdje koja će vam u smislu održive gradnje pokazati kako izgleda željeznica nad zemljom. Pa da vidite kako to izgleda u odnosu na kolodvor, u odnosu na Potkovu, na Vizure, Medvednice s juga i tako dalje. Molim da vas, oni koji o tome debatiraju, donesu projekt. Ja vam pokazujem svoj projekt. I sad kažete, ovako izgleda prije potresa Gredelj. Danas čujem podatke, nešto je tu zaštićeno. Šta je ovdje zaštićeno? I kako će se to obnoviti? S kojim sredstvima? I zašto bi se to obnovilo? To je tamo snimljeno. I sad autoriziram prvi puta pred vama, jer nemam prilike puno govoriti, niti mi se više da. Ali sa ovdje prisebe, autoriziram treći krak, ne Potkove, Lenucijeva, ali treći krak Potkove. Evo ga, tu je. Tu je gore Trg žrtava fašizma, tu je gimnazija koju sam završio i odavde počinje za mene novi krak Lenucijeve Potkove. Neka kolege koji su gradili, i arhitekti, developeri, i svi ostali koji su investirali u ovaj objekt ovdje, ne zamjere, ja dajem puno pravo da svako ono što kupi, da od njega u društvu u kojem smo se zatekli radi ono što misli da je najbolje i siguran sam da to radi najbolje što misli. Ja nisam vidio, ja sam vidio da arhitektura grada se oblikuje prazninom, oblikovanjem praznine, a ne oblikovanjem građenja. Da se tek prazninom definira ambijent. Građenje ne. Građenje može biti stihija i vrlo rijetko je stvorio ambijent. Neke nove velike gradnje su stvorile ambijent, moram priznati, ali mnoge apsolutno negiraju onu podlogu koju ste vidjeli 60. godina. Ovo je novi krak Lenucijeve Potkove, molim da me se, kad budem tužio onoga ko će se na to pozvati, da mi budete svjedoci. Evo ga, nacrtano i to. To je crtano duše prije nego što su kolege ovdje izgradili ovaj kompleks. Prije toga crtano, ali nevažno, čak nije ni bitno. Odavde dalje, ovaj cijeli potez dole juga, pa onda i do Save postaje mjesto negrađenja ili diskretnog građenja. Dakle, treći krak sa najatraktivnijim sadržajima koji se mogu dogoditi. Čak i sa odlagalištem smeća, otpada. Moja je teza, svoje smeće rješavaj sam na svom mjestu. Nemoj otići u moje selo i reći tamo ćemo ti napraviti spalionicu i zagrebačko smeće ide u tvoje selo. Periferno sa strane, pa tamo radite od njega šta god hoćeš. To je potpuno nehumano. To nije u trendu, to jednostavno ne prolazi. Tu moraju biti, u ovim potezima moraju biti gradska odlagalište smeća i njegovo tretiranje. A ne ovo gdje se traži okolo i maltretira neke jadne suburbane zone. Evo vizija opet prije građenja, pokušaj tamo daleko se vidi gimnazija, jedan ambijent unutarnjeg trga, dakle projektiranje
kroz prazninu, kroz prazno. Portali, prolazi, strehe, dvorišta i tako dalje. Također projekt kolegice Nade. Mi smo to izgradili. Čini se bit ćemo kratki. Htio sam dati neko tumačenje ovdje. Pokazujem nešto suburbano, nešto pitko, nešto meko za kraj, nešto nježno. Nije riječ ni o krugama, ni o Trešnjevci, ni o ovim zonama koje nas kao žuljaju prema Savi, već je riječ o Peščanici, u kojem je stolovao Željko Malar i Noćna mora. I kao da ga i danas ima. Gledajući Sabor, to je ista Noćna mora. Tako je to izgledalo negdje daleko i za ovo je vezan Lenuci, da znate, ovo je velika prometnica Zvonimirova koja je posebno kad idete prema zapadu, uživate u ulasku u sunce. Tu se pitko i meko gradilo. Ovo je današnje stanje. Moji susjedi koji dolaze stalno na vrata i pitaju, gospođo, bi prodali kuću, vi ste sami. I ona je bacala. Tako izgleda njena okućnica. Jedna pitoma, fina aglomeracija ovakvih tipskih kuća u kojima sve su trošene, sve su gotovo napuštene. Dvojni objekt za kolegicu koja je ovdje iz Zavoda za zaštitu. Dve kuće se dodiruju. Jedna pravila vrijedi i za drugo. Ako bilo što radite na jednoj, morate napraviti i na drugoj. To je zakon zagrebačke gradnje. I zakon i princip Zavoda za zaštitu spomenika. Hoćete vidjeti kako to danas izgleda? To su ambijenti, ne mislim da je Šulekov. Evo nizova. Skromno, to su 150, 180 kvadrata uvrh glave za cijelu kuću. Predvrt. Ili remek dijela Zagrebačke moderne 30. Vlado Antolić. Jedna kopija bečke periferne scene, recimo Adolfa Losa. Ili remek dijelo Josipa Pičmana. Prekrasna kuća na Zvonimirovoj, sakrivena u zelenilu. Ono što smeta, što su ipak zanimljiv engleski prozor pretvorili u bijelu boju. Pogledajte tu kulturu. Peščenice. Evo ga danas. Evo, to je taj dijalog dvojnog objekta. Pogledajte ga tamo kako je izgledao. Tu, ta kuća i evo danas. Pred završetkom. Gledajte ovo Wasserkopf, krov, vodena glava, bi se to reklo. Kad neko proba u mansardu ugurati 2 kata. Ili pak graditi u dvorištu. Ili takozvane gradske četvrti, kojima bi satima pričao, dokoličara koji dobro zarađuju, jer su članovi gradskog vijeća toga, gradskih četvrti, pa onda malim takozvanim igricama devastiraju grad. Tu sam živio neko vrijeme, pa sam radio i projekt ovog predvitičarskog vrta. Gledajte me. Evo kraj. I onda ovo. Ni to nismo u stanju riješiti. Niti to. Nijedna vlast, ni druga vlast, ni treća koja će doći, ni peta, ma koliko mandata mi ne možemo ovo otkriti. Čak šta više glorificiramo street art, tako zvani. Umjetnike koji su ispekli zanat na ovome da bi mogli raditi to Bože umjetnice. Na ovome su ispekli zanat. Ovo je Dencerova kuća tamo negdje kod blizu Kačićeve, Kršnjavora, šta. Pogledajte, pa čak ljudima preko slingera te noći to napravili. Kako su došli ovdje gore? To je u jednoj kući, arhitekti su stavljali svoje potpise. Znate kad će Zagreb se obnoviti od potresa i od našeg nebrige i od naše ignorancije? Kad na ovoj kući Marijana Haberla bude obnovljena ova streha gore, koja je pala za potresa, i kad ovo budem vidio, a neću to doživjeti, onda ću znati da je Zagreb završio sa obnovom od potresa. Vi mlađi, zapamtite što sam rekao, pa mi se javite negdje gore na 3. aleji iznad spomenika. I moja diverzija kontra bivših gradonačelnika s kojim me spajaju svaki dan po novinama. To da sam posadio magnoliju, a da to ne zna ni on, niti gradski oci. Posadio sam jednu otkinutu magnoliju tu uz zid Vatroslava Lisinskog, koja je to
cvate u proljeće onih par dana, tako je omaž one livadi, ošišane livadi kod muzeja suvremene, muzeja paviljona, umjetničkog paviljona na trgu žrtava fašizma. Što se 5 magnolija ne posadi u jednom uglu pa da buknu i da kažu evo jedan mali broš na zelenoj ošišanoj travi, pa točno da traje par godina. Ja se, kolegice, zahvaljujem na strpljenju vama svima, oprostite na dužem govoru, ali